igambara rumbite kugitwa na mugambithania Lilian Maina. Hivi kosa maneno yako na kwa vile msajili anaanza na muda yenye umekaa kwa custody na pia imeangalia hiyo decision ya Supreme Court inaitwa Siamuru Watatu ambapo hicho kifungo kinasema miaka yenye unafaa kufungwa na koti imefunga kwa miaka 20 kwa hata nafasi nyingine. And I'm a counselor at Ricos International. I'm very happy with the determination of that case because it is also going to facilitate healing for the client, and I'm very excited for that determination. It was actually recently recorded in early 2024 January, and I think for us this is the shortest time an SO case has taken, and just coming in and getting the case ongoing, I think justice has been served to the family, and the accused person being jailed for 20 years is justice enough for the family, and now this will be a healing moment for them because now justice is being served. And I think if all cases of sexual offense could be determined in this short time, then we would have actually saved a lot of families and saved a lot of the young ones going through a lot of trauma. Nawaambia natoa shukrani kwa sababu hiyo kesi ilifanyika vizuri. Muthuri Muriuki, Oro TV, Muthuri Kangangi. Tugita mbere ni ati njemwe ya kumantere chia area Rui ere mwankine Yuegembe Central na South ni kuririra Kyoto nyuma ya mwana wowo kurubo mwaka yumwe na mieri 3 kwithira akiura wana njira ite kumenyekana. Mwandiki wetu wa Ndeto Nicholas Jabari na tumenyithia tio na njira ikinyanirite. Ya mwana okoi mwana ngutra mwana okuite nderwa keli nyeri amna ndatire tantu bele ndatire takaendo na kinyowo twete nguye na ingwe bwanzo bina bele na mwana akinyene kyamu. Brenda Kare nengina agwa Bravion Chege urane mwana agokuruba mwanka omwe na amieri 3 na mwanka thaino tukwalia atire mojo nyuma ya Brenda gutigira antu obandugo cha abamukuru wake mwana ojo athingugini ichinge mwanya no ende kira kya mutirimire ni thimu kuringiro akiragwa ati mwana wake akwa irinyani iria muna antere eche eria Rui mwana wenu akona munene na matoka ngisibitare aembera mumwani sibitare. Wewe biandine ko tu atomatoka ni mwana toka kwa maisha yake twatane mwana weke rwau na baitire na mwe ni mware uwe tokando na betonga na arumi ibare kidio tia mwana na baora bau to weta to mwana na ta kuja kujere to ni boto kelesa mwana ukinikyo mwabero kana muthio mwana uko thare au na wiba wa trende na beta tire wau wiba koringira Brenda ya wati mo ko mutanosia ba mote na maote na bati tiantaka na uwete ukawa to thai au to katorere munio bia to na mwana oma tika mwana akuete ikaborwete basta anusu ndari kiro timu ndero mono ku na wire nyene ndetele ni nyene kali no tutamenya mwana uno wali kwatira kabari shobine kana ta kwa kali nda kutia tandai bwa unite ko ya bulutinde ndero mwana kwa shobine ndingire dimwa bira kwa shobine nda ile sibitari ndike yande ndinda mwana na mwana imethene ntonera murai tamenya mantu ya orora irikana no ndo kuri na mwana atambirire kinyatya no tukinyawe ambirire gero ikirikine atia mwana sibitari bakiuga ati kinya baraba atigiritwe mwana ojo bongo batikuthingatĩria kana bauga na atagwa karekangire endi bakuromba athirikari ni thingatĩrio ntubo kuona Kyoto okiao ndarombe romba rya ko bamenye mwana ti mbesa mwana imuntu na unibira kwenda ki injustice ya mwana no ntu antu bo bare au ontu mu kwerekana no rwere mwana unawete tisia na sana na kiona na cia mwana utikini nyoga ta ko tutu na bote batiko lipokiria mwana no ndo mwana otebwa kumenya mwana oteka ontombo ko thira kimenya ka thuku mwana no muna boro thira cia ngombe ta kinya munde ne muntu tethia kimi munde na yogeta endu ko uni ku ndena peni no ndo bu ta thirikari ne thiatira na mandisi yai na kwa bwanta banjul pa ingilia kati manto ya tona justice ya mwana no ndo mwana tekuro kawa nembia kaira ora wa so inge o to korea manto ngabana na ingilia na banjon po tonda kumera itia mono weto nyesi endi bonde benda me auto menyero bara chobi muntu waruete chobi kuma kiolona monga kya miringa na thire tianto na kunja marinya kwa ruka siana bantu ndarombe ndi oni thirikari yonthe na nyendi si wengwa ingilie mantu ya kumeria Rui mwankani wa Gembe Central na Gembe South Peter Nicholas Jabari.
Gasagasani thirite kuyirwa ntere chiambeo gieshikone bunge giatigania West nyuma ya mwekro umwe kwithukirwa ni ekro bangi bakimolota nontu bwawe kwithira aibakira nthoni akuririkana mwekro arethire akiura mwekro ngi mwanka omurita nguo na ramabitha baborithi braba akinyire kwithira bakionokia mwekro barethire bakiona ntuku indaya nyuma yabo kwithira bakiengatwa na maiga. Mwandiki wetu wa Ndeto John Thiga na tumenyithie chona njire kinyanirite. Babu nekuru bakuma ntura ya Baraimu location ya Mbeo giciko bunge atigana West na muthuro munene baumbite kwiwa bakirurungana na kuma na kirindo kiene kenda bagakanukia mwekuru bakuwe nturikana rietwa rieti urethiritwe agitema ntame inene na njira ya kubura ekuru babangi arantu chero rwa kwirikana na burite mwekuru mara kumuruta nguo mbere ya nonto bakuo ti untu to uberigira kona ntere ino iria rieti ambere kuwa ari nkomande ndo kura wae mukalilo irware ndire ndo kura angwatiria ari ngwata oni ampura gwatuke nya mwene agerio mukanania itieri icio theri mwene agerio mukanania mura nkomo ko lo wangwata ngakuro riare mwene agerio mukanania mura nkoma nario ukero lo wangwata ruare akia Mungu nango kare akurara nyumba eriko nango kare akurara nyumba e omenja beti wa ampere metho ndiraurwa iria nditere nguo nekoro bambe location katotureta twena muthoro yo mwinge muno no ntoba mwekoro mwa kwantoreka twakora gekoro bangi uthari na thaya ora mwekoro ngiamurita ngo batwana nyekiono geto athomethia na science tana bawe ba mami ba nini na ba nene abathomethia science na mwire yo mwekoro na private party she mwekoro batu tawato muthoro yo mwinge muno twatore gekoro tuturitingo gara kiritana ngo ba lenko lokie beta ana ikoge tometa tuturarwa twana muthoro yo mwinge na twauao ke kundi kionde kende nembe location kera tuwaikwa na tongoratia chane ndo tunatongorakia patu tukathangalania kundi ke una mporo na tomuraga mbeo kabisa warira bathungirite muyi wake na ngururo inene bakimenerie karikarire na bomborani nyomba ciake cionthe bakenda aumagaruka na thama ntere ino buru na arakinya cikari barabara yite kwira kwa igoka rio na bebithire kinyamarani kinene nyuma ya kurithiro maiga na kuwa imbura na na muthuro munene mwingi uyu bajietitie na kuwa mwekuru uyu kinya karuthata atikara mbeo na gachoe wotura nontu mantu maruthite imantu matarutharu mwekuru mumiru twawaito kwenda kuya kwawe atwire sababu ile si atumira bwithiria mwekuru bandala ya atwire atwire kwawe atwire naringa gutura naringa kirende ikiumere gekinge ya korone ekoro bakuma mbeo yonthe na batura bena muthuro yo mwinge na batharia kwawe na bamomora nyumba cionthe na baoranje yonthe na maiga na askari beere kuya banda bete kushwa security lakini kulingana na muthuro yo gari na rajia kinya babongo ibaorerwa na maiga na bamwe baumiswa na bana so batu twina muthuro nya thai no kana twaikwa atende nembe na kethere ndene mbe ari kwa gina nethe asiwa itoka kire rutero wake mukuru mwene muyuyu ura arakara na mwekuru uyu ona nwena kugendaga kunda rurimpe akiwa ibura kabarume ge kabarume mathina maraumbite kwiwa kionwa imama kiwinye no nwanga wena murungu bamenya nontu imantu momwe kinya tatariria mbere mwingi kendo bwira atiri ukubithia mantu ameana ingwite kiama irwa inkona thiri na nkona toro kinya kwethe antu murume atirira methori yetika ariraya kina makeu oni kiumia kiki onthe imbwira uma ntaruma kana anywa onto bitirika na inya thaimbwe ndaumira kiriwa ndaraka nyumba kakana kiripotera nthu cia weru kuma ntere cia mbeu giciko bunge atigane West mbeta wa John Thiga. Asiasa kuma kambini ya thirikari bameneretie ura wari munini wa rais Rigathi Gachagua na ura nowe mutongere wa kiama kia DCP abakiaria bentere ja kamainde bariu wa hotengwe ya rute kuonekana kaitakara ari munini wa rais. Aitherwe lindikiri baba tochoke aitherwe kithure baba tochoke aitherwe neruto baba tochoke aitherwe murogi baba bebebe aitherwe Gachagua baba. Sisi jameni tunaongea maneno ya kazi ili ambayo serikali inafanya. Wale wanakuja na mdomo tupu, wale ambao tuliona pale
Malimanti siku ile ingine. Na niseme ni asante sana jameni watu ya Tharaka kwa ile kazi mzuri mlifanya. Walikuja kuwadanganya mkawaambia hapana. Hapa kuna kazi tunajua ile ambao rais na serikali yake inafanya, waende pole. Hapa maneno ni tuta. Si ndio mliambia? Na tunataka kuambia katika kona hii yote, kuanzia huko Meru kufika huku Tharaka Nithi County, kwenda Embu County, kwenda Kirinyaga County, kwenda huko Kiambu County, Murang'a, Nyeri na kona ile ingine, watu wa eneo hili kufika mpaka Laikipia, sisi sote tunasema jameni tuta. Miaka 2.5 huyo jamaa mimi na Pato na Mpolo wa Bole tulimshikilia kama mayai. Tulipoona huyu jamaa atutakii mema mno sana sisi Mount Kenya East na hapa Meru, tukasema huyu jamaa ni mbaya. Tukamwambia na kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Sasa kama mtu akusaidii kuna haja kukaa na yeye? Tukamwambia bye bye. Tukamwambia nini? Bye bye. Tukaleta profesa. Na mnaona sasa profesa anafanya kazi. Anasaidia rais. Abetiria kuimpeach Gachagua. Nimendo nemu muringe kuro mundi. Atomama kuga Gachagua aimpeach wanaria kadhato mikono juu. Ore aimpeach to ngidani community. Ame impeachiwa kila mahali. Akana diage to ila kirima ngati kirima kira kibale. Ana kijege kirima. Ndio geto no agiana irima chieto guku. Ana ino siambere na irima chieto yuko. Milima ni nyingi huku. Ruko umekuwa waziri miezi kidogo sana. Kathishe mwanya muno nontuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia wirurukiri ugeta kuraitu chokirete na ndeto nkuluki. Jokera kwe nturutimia jokere nchiru. Weru FM no koka gutamba takarukwasye. Nataka muniombee. I'm going through a lot of problems. Nonto mwana gori sukuru ayino karambeta na muratu kuma kiongo utenda kuona mwana ou. Kuma kirente turika rikantore ne chietu. Ire twede na mwana nonto akonjira tutenjagirwa. Leuda ino bakweja nonto etanenjwa. Lewa na mbuli aula ntiko meaboka ro karinjerani eu. Nonto yonde enjoletwe nonto tutanenjirwa barabara tiyo kuma tutwere. Ona babongo batoraje batori atire netodura nagani anto baiko batoduraga. Na unjera iwete tanenjwa. Weta chaki manthiguru. Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu. Nteto chawero chiedhero ireo. Unajua mtu wa Soprano ni nani? Yule wa nyinyi anaulingana nika besi. Mimi sina besi. Mimi ni noma si noma. Mimi ni fire si fire. Kirinthiguru aria umaibubu kwendeka nkurukia jangi jonthe batu twithara tureo. Hapa ni one time. Hapa tigani ya East. Indire byure byaku bikwenda machokio tukwenjenjera na gukuretera jo. Chemania na baraba kuretera nteto shaweru. Ije ni team ira tutinoga kuria netunoga gukumakira. Nteto shaweru itukuretera urikarikire aki ende nkurukine tukuretera gitumi ikarikire. Community ibedre to barisete alam intuko chonde de mwana nusu chiogoro na daida tuna nusu chiogoro kiri station ya kwira wendete. Wero TV romore ro Amero. Alright, muthikĩrĩria kabisa na ndene mũbango chanchamuka kwambĩrĩria thaa ici mwaka thaa 4 tũrĩaja twĩna mandu katota. It's a good morning gĩtawa karimi. Wewe nimetoa bato karibu sana kile na hivi mũbango ya chanchamuka twĩna mwakikie thaa 4. Breakfast bado tine na watu wengine mind ya kwenu kwararate. Yeah, uturene gukaria atia mugema na rwimbi uturugirite murume na yote tukoyotheri. Can you imagine on tuko Kenya tukethwa tukirea irandu bilioni 5 na milioni ya rimwe on tuko Wakire we choko goronja ukurea 5.1 billion kuna disox moja. Mubango ni chanchamuka ndani ya Weru FM 96.4 turene chararacha kida gerege adura breakfast
kagendo atithikirire chanchamuka chai etikariko twende tukanywira mbere tuthikirite ageni na makodhathi ja utuku Ngira bora mam nimeshikwa airport na nduraku karamu iko mantidrejo utuma kagendo atachairiko ikiwe chanchamuka tukathikire ngari chanchamuka bema Mubango ni Chanchamuka ndani ya Wero FM 96.4 Chanchamuka kumadai mwe mwankadhinya sharokiri Wero FM ya mwanagwe Katho mwanya muno nontu bwa kwithira ugieta na mbere na kurumira ndeto cietu cia weruru kiri twicokerania ati arutwo a Bamiru University batariritie kuria kwanirwa kwa kumania na kiraba kwiwaga giabokaria burabonekete kwithira bukiongeleka ntere iyo bakiwa ndene ya mwaka yomwe arutwo bani bethirite bakiura wa skuru nene nyaome ya skuru na rabakweria riore kwithira bakiandikira atongeria barua ritaomba kwithira rikiona machokio nendibeye mukana yontuko mwanja kiengavana wa kaunti ya Meru mubunge wa gishiko bunge kiuna MCA kwithira bakibwithia itawa birabie ntere una narari tobetera nchiro na nyantuko 60 kwithira bakibwithia tubalabala twantere utura itonini na ithira ti ubakithira bakiandamana tuko na muthenya mwanka obisine chio mwanka gaita karakiriro kyo yikethira yikithikirwa Itoba University ya Meru ntere chianchiro gukurukira utongere bo aritoba jukuru eno ibona nite kuria kwanirwa ko ikira bakua ikonyoka wokaria ntere ino mono bakiuga mantu megenia na matau ntukura ritoba rara na gakinya akube na jukuru ti gitaga ankanaga untubuta ukaria buthukanga bonene na gakinya barabara ira bokerera kube na jukuru wana na chithukangite bonene. We are calling upon the county governor to liaise with the area MP to ensure that they establish enough street lights along the Comrades residential areas from Maskan to California to Aina to Shaku. We are also calling upon the county governor to liaise with the area MP, Dr. Mutunga, to ensure they establish enough police patrol. Kitakia thoko kena merina. Itoringerete the MCA, toringerete area MP, barabara ya kuma mchero mwanka konene na kuma mchero witia Maskan kotena lighting na itabe kutete abite kwa bite kurtangoe na kese sa kuinya kuma to kuma bisine batwe ana kora wabange bitangwa jara. And hizo barabara they don't go to classes when it rains because kuna matope hawezi araba kuotire ubichi batathungirite bakinenkanagera baro akenda bakathikirwa matheta mende utie mutongeria ukubathikira buri muthigi kile leo tukuga mheshimiwa MCA wa Ntureji ankomondi mheshimiwa Kithinji amona area MP Dr. Mutunga Pauti tonogi ikuburetera barua chietu na botote area. I want to call upon the county governor. We have wrote many letters regarding the insecurity of Meru University, and therefore seeing that no action has been taken place, we call upon all students when we are going to release a memo about the issue of insecurity, let's call upon and prepare our rubber. Comrades power. Banenkanirete mukana wa ntuko muwanja gutigira matamonthe mamara kube na cukuru na guntu kwari to bakurari mawankana na waya kwithira tugu maandamano mabakarutho obisi batakithungiro kuthia bamenya imbie kurera jingi. So we are giving you 7 working days for you to call our student council, sit with them down and address issue. Failure to which it will not be business as usual. Natouga MCA Kithinji Governor Mutumanto ithinkia thikiria maromba jari to Bamiru University ethera tiu tugakinya njirene na bote tuita njirene. We are telling you that the area MP, the governor, we are going to occupy those offices and it's not going to be business as usual. Kiripotera mzozi cha Weru kumantere chanchiro tigania West Mbeta wa John Ndega. Kongina kunia ate mwandiki kiamene kialimu rwangine rwa Meru Caxton Miongene thirete agiokia biorio konia kigina kira kithira gikirekererwa maskuru na rakuwa kigina kwithira kigechererwa ni ontobotomete skuru ikaremwa kwithira igita na mbere ariwa ndio ontobo kaithira bokire ya kumurikwarwa kithomo gikethira gikiwa mutugikare ena chuna njira ikinyanirite.
Ni mwandiki wa Nata Jamiro Caston Myunginoro kwiragite gyo seneta kire kaunti je na ruari ungite kire skuru yari amachikene kubaguna na nkunia kadhaa cha mpempe araugite kaigitwe kiro gya skuru ya kugana bare na thina ya wagubwa Korea na noka na ndejete kubagwatira na nandi onania korota thirikari nene niguchero kurekeria kigina capitation ya kyugari mubanene daiji noka bokurukira kagita komo gwetithia skuru na mbere nikenda at least nkombo support skuru nonto anto akwingana kenda principal akomba kurera irio na ikyo narwo tomba kubaletera mpempe kinge myungi na ugete ne toka masineta Jeremy Ningugira bathurirwe gitumi kigina capitation kidra kechererwa akiuga ngugia masineta te akikuthuja kigina kira kijaga county kiangabana ndi secretary wa Nati Ndene Meru na ndi incoming senator wa Meru Ndene Meru county ati baptie rira kathurwa ngatekaira masukuru yetu kuona masukuru yetu ya gwita bwega kuona arimu betu bakumenyerwa kuona ana betu bakura bwega baketha bena irara biukenga kenga muthiene skuru eja machikene wakagita nithirite gichoka na nyuma indi narua ni bethirite bagichenchirwa mwarimu munene wamwe na mbondi ya skuru ara myungi ugite na ndi arimu babari na kathari kagutigira skuru eje negwita na mbere bwega na guchokia nkumere atwire na kinyaki ugathine nene bari nayo ni wagubwa rimo batano bararombete rwangirwa TSC kuingia kiriro gya skuru eje tukuria TSC netegere skuru ya machikene iyombe kwe warimo arimo bakongana nonto baba iku ibagwita nguge ya njoki neto kwenda kuwa principal jo keyete nandi korora wari ko teitira nguge njaga ndene skuru eje wankana ba matuka no tero toga support muntu te gwita nguge ndene yae eskuru kuma machikene geshigo mbunge kya Southiment nke report rande to shawero ria kwari eto ni mutuge kare konge na kuni ati seneta wa kaunti ya Nandi Samson Cherargei nolotete kanju ya mangavana nyuma yabo kwithira bakiria kurekeria barua chia wandikani kimaabitha ba UHRC bakienda thirikari kwamba kurekeria bilioni 9 iri kwithira ikiendekana. Cherargei ariwa mangavana no kabaguchirithiria wandikani bogo tina gitumi ya kwana ya brato tariru mwandiki wetu Antheto Anthony Kathenya Pointareto nyuma kanjo nene ya magavana ya COG kumenelitaga ministry of mabwa mwili lea kuandika rutingo gende ya mubango wa UHC na kunenganera rutingo gibaba kili thirikari ja county kanjo nene ya magavana kiuga bakaju kia rutingo gibaba kithoro thirikari nene kari kili kigena kia bilioni 7.7 kili thirikari ino ja county. Senator wa county ya Nandi Samson Cherargei liwaruga kuina mubango wa Congress Nyotari bwari gitani bonde balabende mubango juu kenda magavana bandi kasore na ntubao kiringuge ino mubango juu tari bwari gitani baba ulirigiro kinyamudio tariki 5 mweri ujua September. The upshot is that the Council of Governors and Governors during this progress, the reason they are delaying the head count and confirmation into PNP of UHC staff is their intention, and the information we have is to remove the genuine UHC staff from being absorbed in our facilities across the counties so that they can hire their cronies and of course their political court chesters. Kulingana na Cherargei, magavana babatele kuandika ritani baba na gutumira kigina kireba nenkeretwe. We call on the COG to stop causing unnecessary delays and frustrating the progress and goodwill of the government of ensuring the issue of UHC staff is settled and enable Kenyans to access universal health care services within our reach and from various facilities that we have across the 47 counties in this country. Na nimeona governors wanasema wanataka zaidi ya bilioni 7. Ndio confirm iliyali health function is a devolved function. Na ikiwa magavana wanasema itapita ile 35% wage bill, counties zote zimepita.
Senator jwa kaunti ya Nandi akiuga kenda mpumi mbega jonekana kiri mubango jwa UHC no mpasi arigitani bala bonde bethirito bakirutira Kenya wira bandikirwe na gutonyo misarani amo no guchera rgei ni alombete kudira kwina walanire gategate ikundi bionde bianto bala bale kiro utinguge bautunga tabwa mwele. The success ya devolution itategemea jinsi ambayo tutahandle mambo ya afya katika kaunti zetu. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya. Atongeria achore badrikari bedrete baikinya chia karigaki mubango yogukeria akari akiaria mutongere wa kiama kia TSP Mwangi Kiunjure noretia Kenya kwithira bakia thirikari kanya kwithira ikinyanilia mawira nejara baba ikire kaitaga kampeni cha mwaka ya 2022. Mwandiki wetu Andeto Paul Kabithi haina chuna njire kinyanirite. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwandagataaya uragwirire thokoni cia kariga muthenya kwe mthiarite mbeca mpama cia kunenkera ikundini kingo bomba kwibukiria kimaendeleo. Nisabeni muyumbe wa Tharaka imo tizaza wantu wetu roke wabakwenuka ona muntu atete kanya gake aete okaria seneta ndo gwatande ntori tubwecimereru ya kuya kwamba Gataya en empowerment yekurubacha kariga waya gunkaria kurumbecha na buchoke mwije na thiri tizaza Gataya ugite mirandi yonthe we ona wagukubethegirwa bamikuthakuthitie bonthe tatongoria ba kaunti ni Tharaka Nithi ndogota ndatwiro ora kionjera kiaria chonthe cia stima cha kila gintu kionthe ini biashara ya atongoria baba thuritwo Tharaka Nithi mzima utire muchemo ni president Ruto etana utena kareke utena senator utena muntu wetwa Patrick Munene utena muntu wetwa Gitonga utena muntu wetwa Susan Ngwa Mwindu muthigereria ndo wetu so bona simoko bukaona Susan bona simoko bukaona Gataya bona simoko bukaona Bagitonga sasa watu wetu muthigereria wa kiama kia The Service Party Mheshimiwa Mwangi Kiunjuri akiuga ati thirikari ya Kenya Kwanza ni batiri kunenkerwa kanya kuruta ngugi nkuruki kumeneria anene rongiruragani na thirikari ugite igitumaga kiba kuringa gutire nto bomba kwaria boina gitumi. Sikiza Kalonzo na wenzao hata yule ndugu yetu utawasikiza kila kitu. Taarifa yao ni one term, taarifa yao Ruto must go. Kuhakikishia in the next 2 years watu ya Meru, watu ya Tharaka County na nikiongea hapa Shakariga na wodi zote Gondi na zingine hapa, I want to assure you mutaamuka siku moja tu urise ndugu yako kama yeye ako na stima ama yeye hajapata, iwe hiyo sio story tena. Kwambra marama kuimba imbere twintongore kathomba ari omujumbe mwekuru Susan Ngwa Mwindu urakirirwa rirwa ketheretie kurira giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukwata 7 giti giakwa kia gavana gakerenteri na menkere maita wa magatu wanatigwa kathino turuterania mayeto akato kare na twana na akorobeto na mukaro mwenyama enoka moja akarugira twana ome mwekoro ya kware kiao akoroba gatiwa na araba kira chiao lakini mwekoro akera twana togeria liba gutonya motu akabatinia yakageta hata akaroma mukano mwakati mwega ipotera waru TV kumantere Tharaka Bitwa Paul Gwa Kabithi Kathosha mwenye mno kiewe Paul Kabithi kiewe mutegeri na kiebonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto chietu chewe rorokere ogeta kuraitu chokirete na ndeto irachienkathitine chientukwerware oni beto awini okingero.